الحمد لله رب العالمين. I believe I can fly. Ne valja. Jesi živ? Ajde ono što ne valja, jesi ti dobro jebote? Moram ponoviti. Ajde. Kako je to skoči? Pa na leđa umalo, eto. Jarane. Kolju jedan dođeš do kraja i baciš se. Zato ja ne smijem skočiti na glavu. Svi komentari. I believe I can touch the sky. I think about it every night. Aj sad snimi ovog Admira Ibrahimovića, nisam ja baš... Evo, jedan tipičan gradski momak, inače ništa posebno, samo admin Bosne i Hercegovine u Doti. Inače, ide na fakultet. Inače studira građevinu, za sve one koje banuje, nek znaju gdje se nalazi. Ruča, doručku i večera u Omegi na 4. spratu. Inače, broj stola 36, u ćošku naravno. Onda, ne znam, nije položio statiku, nije položio kinematiku, nije dinamiku položio, nije položio mehaniku, nije položio statiku, nije položio matematiku, pa nije položio. Položit će nekada, ako Bog.